tuna kan thlir mek he multipurpose indoor hall Lunglei sajai economy ania a building a lian hle maya he ardeng thuma hall tiat vela lian ani antia chuan a chung lampang a zau thlea a hnuai a hian thil chi hrang hrang game chi hrang hrang tina tur mun zau takala om boka tiang chuan tuna hian he building hi sak mek ania he hi huna kan bel chiang don ani multipurpose indoor hall anti hi han lut pot mai teng a chung hi he a zau tha em maya mission veng thanga contact sport center kan ti khumi building pian ang deuh ro khona pianga kil anga khop maya corner hrang hrang tam em mai ni ti chuan a chung khi sang tha hle maya khi la khian khi a chung khi lachi kimlo enge mozat asira khian la om thla thlua ti chuan a hnuaiah khian khi ventilation thiron lu na tur kha a om thua boka hei a chung zol ringot po hi nge ni man tham matlinga helai hian indoor games chi hrang hrang an da don ania a lengnem view turangai ani ti chuan hemi floor noi chi a hian he tiang tiat vel tho hi la om le ta chuta chuan indoor item hrang hrang games chi hrang hrang kha tiang ti na tur mun kha an la da dona chuan hnuai le a hnuai ber kha chu la siam pum tur la ni dona aman na tur ro chu tam tho tur ngai la bung ro stock na tan de po tangkai view thei tur ngai ani poni se hela hem pu james oma pu james hi khuan pu james ani hi Mizoram State Sports Council assistant engineer ania abiela zau khop ma tiang infrastructure an khoi chi sang sang hi ani ho hian an han su ko chho pop mai ani bera na kira jun sai halama de pon fe phe la nga Mizoram pum khan bial ni maya hen malak na turwem maya artificial turf pha ngai lo tam box sia sai halama de po khan phain tum dewem ni ani soi thom om de tro kan mini sartenan ti de chong kan la pha je lang chu ale helai big hi eng poisa in siam nge ni ti vela tanga in beitran nge ni le he na hi urban sport infrastructure scheme kan tia Ministry of Youth Affairs and Sports no eminia chu alam to chan USIS te kan ti maya chumi he ta chuan in khoruk nuai zaruk sangson kan hmuwa chumi mang chuan kan sa kum sang ni som panga kumlai hall vel April thavela tangkan na hi kan chana ilu sa engineer ten na hi an thok me kani kum ni vel in khoi to tina ni mo nia ti chuan ti ka nge zo thein in be sei le kumina hian zo man kan in be sei ya September thavela chuan honle man kan tumani hei hi ole empon ni sela ching khang kan soi to Mizoram chim khopui na Lunglei le a che vela hian sports infrastructure sports rural lian tham sarkar hian lo din thluah maya kha tam tak chuan kan lo hriat pui kher lo mai theini hetia kan tlo pheita ka chuan khonge kan tia keini te pon kan voi khat mu na khani deu zel maya uno em maya interesting ani mizo mi pui ta tan thalai te ma khuwa ta na sarkar ina malak na hi mi pui na kan witness very shim kan hriat pui very shim hi atula chu tiang chuan keini pon hun kan han seng ani ya hun nei lo chungin tiang chuan hun dang kan tlo zel don ani multipurpose indoor hall an noi lampang in lut ve shim te ma ba ala om ve luala kan sona te po hi la chu man lo ani noi po hi zau tha he maya lai hian item frang da thei tu ani don hei an hoi phei chu nge ni floor tile an lo pha chua ko vek to a zau tha khop maya a chung sang tha boka an hoi po hi ni tham fe ting ani a pia lama son ru frang ala ma chu in kala tin thom no enge ni man ruwa enge mo store na ran la mang ria chung te wang chu na noi he hei ala ti deu nel nul ania ma ro chu ti hian han hu pui ve hrim tha kan tia kan han hon ti ru kan ni
Lunglei college venga thuam loya mual an ti chu kan tlo ania hei artificial turf pha tho ania mang tangkai em maya 7 HPC Cup 2017 anti an khel meka hei a en tu po an thom ari hamani chuan hei puzir chunga ani hi puzir hi Mizoram State Sports Council a hian technical supervisor ania PWD a hun tam zo mang thina tun man PWD ze ni thina building tam taka satoni ani tluk building sanem hi anom lo hial mai ome ze a chuan king psychotic hall kan ti te civil hospital Lunglei civil hospital te building tam takani mai chung chu a bulchan tiratanga an zo ra thlengin ting khan en kol thina stiang mi chu nia retire tawa kum sang ni pariatam ni khai retire chumin hu chuan Mizoram sarkar in ti hian a taimak na te a talent te hria in tiang khan pu zodin tluanga pu maman an som chuak le nia ti hian kum som sari le exang ni to kha pu som sari pali ka ni kum som sari le pali minin kan lamang tang ka ai le maya hei chol te po ho tu ten na ka deal to ha ti de chung to ni maro chu tang kai le maya Mizoram State Sports Council te ma zau sia chuda chuan technical supervisor tangkai takani helai mun hi thom loya mual kan hanti mai tun ma chuan dubi mual ti ani thina chumin huwa chuan ming rang apu chowa tiang chuan a nuwa hela hian thom loya mual ti ten ni chota a dubi mual ti ani atanga an lo en kol chodan te thom loya mual ming an put chodan te poka ko en puzir min ril ta che ole thom loya mual kan hanti hi tun nuwa ming thar ania lo sual suak tu asam rifle hun lai atanga asam rifle kutata civil mi te na sataka anin karlaya matong tu le hoisen berle kong tin re nga sul su tu puchuang loi kha theih hil chi ru ani lo wangin thang thara mi thiam ten le lung le khotlang mangai tu ten minga tan thuam loi mol aran vo ta ania ma chan chin kan sia chin toy te chuan dubi mol ti thin ania dubi chu pon su tu ti na thang lo ka khuan dubi ten om thina chuan dubi mol chu lo ni in hun ri tak chung chu dubi mol ania enga mo chen tang khan Lunglei District Sport Committee lo ding tang khan Lunglei District Sport Committee ground number 1 tin amngan ta kum tam tak chung chu ming chu apua chung hun lai la dubi mol ani lai tang po hianin Lunglei District huwa pa kan filian per la infiam na mun per thingtlang kho zong te na kan man tom thin ani chuan annuwa khan du angin field te alo zol that tok lo wang te azau that tok lo wang ten develop an lo du ta Mizoram Sport Department khan in maron la ta chu ta tan chuan contractor tan puro thang puya tuna kan sport minister puzodin pluanga pa hi an ron thanga ke PWD ka omlai ni ma se kan ho tu te khanin i khotlang mi ini lo tlom ngai la sport department and technical men nei tlen maya nang man lo supervise te min ti man ka en kol ta chulai chan chi chu toy te kan sei du thok tu puro thang pu ye hi amak ka tiam aro pui ka ti viu maya chan chu thang lama hian retaining wall lian tot mai oma chu ti lo chon feel kha zau tok si lova retaining wall kan han rem te chu ama hian aizol re meron phone thina kha kan retaining wall te kha ro thang pe lung rem hi amin tur ani lo him khiba chu wangin estimate siam tu ten an siam cement proportion aya tak khan lo be ula chu wangin hlok na kha chu ka be sei lova chu wangin ro thang pe lung rem kha atha tur an ringot mai ti hian instruction mir pathina aro pui ka ti kha kan an thok zo chi chu asang boka hlok na pakhat ma nei lo tluk nin ka sia abil ta po siam tu ko ne wangin ka se chianga tisuan ground treatment kan han beta tisuan chuat te level dikin alai pongin thangra khai khupangin kan han buat sai ta border fit khata cha kan rem chua veka chunga trio lung in chili vel cha kan pha le chumi chunga chon balu in chili cha kan pha le chumi chunga balu le lei in cho pol kan pha le boka chu kan rol mukta chuta tang chuanin he mual chunga hian tui hi atling thei talo re renga sira side re fel takna luang veka
ai zol lamawm an buat sai te ai khanin adiak lavin kan mangani hunri tak chung chu ground thatakin kan manga ti chuan tun no develop zel lo ngai ta tian artificial stuff pha alo ngai ta a khamichin malam kha ka hiat chen ve wangin kan no sei ve ni chu kalome Thum loyamol he thalai ten an mang tangkai em artificial turf pha ani nuwa phei chuan a all lo tlukani ti hian in khel mup reng mai ani ti chuan hemol hi sang ni som pakhat September thla atang khan artificial turf pha na hi Mizoram State Sports Council khan an thok tana ti chuan sang ni som pahnih February thla an zo ani thlanga chhungin an zo man ti na ni chu ti chuan sang ni som pahnih March thla khan Chief Minister in ahong ani he khelmual artificial turf pha han develop na atan hian cheng nuai som pakhat central ani chu tiang chuan infrastructure roadling hetiang hi Lunglei an han nei ta hi a hun lai khan an han nei thar lim phei chuan an lom em le zuala chu tiang chuan heng hun ma ta hi tun tuma hian kan han tlok wal pot ania hun dang kan kal le zel don ani tuna hian Lunglei chan mari venga kanom meka helai hi police ngani compound police ram chung vek ania tiang chuan helai hian hei sports infrastructure lian tham tak mai din tumin sarkarin mala mup mai ani helai hian tennis court indoor tennis court saktur ani dona ti chuan hetilai atual zola hian open air tennis court lian tham tak ta hian thol thakin ala leng bokanga ti chuan hela hian administrative building ala omle zel don ani ti chuan so la de son ti son lung an rema lung rem ringot poso hau tak tham ngotang helai mun ma hi tennis center mun turania zaw sailo tennis center ti ani tennis court mun nia omdon tina ni chu he mun hian azo thang reng viu maya korruam azo sa deu chu tiang chuan an han lai rem chopa asir tiang hian lungrem hau tak zet main an dol boka chu tiang chuan na hian thok chho mup mai ani tuna hian hei contractor in an samup mai ani a hei Mizoram State Sports Council malak na tho ani a puzodin tluang ale a hote thok tha le ani chu tiang chuan hela hian sports infrastructure hun ma duam tak mai hun rei lo te a kan pei fel thei bei sei ani a hela hian kan ho tu ten oma an ni hian eng suma tanga thong he ni ti te tin sum eng zat nge an sen turan hisab ti te eng tiga nge bul an tran ti te kha khongain min an hril le turin in bei sei le pot mai teng helai ko roma ni wangin a catchment area hi heng lai zong hi ni ta ni heng lai a ruhan sur changa tui a don zong khata hian a luang lu ta helai ko roma ni tui hok tam em mai thina chuan ta hian drain tha tak an ruwa mando na ta po hian helai hian drain lian pui mai tui hok luan korta hian concrete in an siam thlapur maya khula ma huna in pai thladon ani ta hian hei drain lian pui mai ta hian siam ngai ta chuan indoor stadium chunga hian an Hemi a ground noi hen luang tlang thata ni hi drain poi lian tham takani tiang chuan hei a in chun tur hi hau tak khop mai in chun pakhat ringot po hi ri tham ngotang hetiang in chun hi steel structure hi paruk siam turania hei palian siam zo to a engtin ngen hlanang o ti kha ngai to tham takatling ani mihring tha chuna ti ngai na om si lawa crane kha han la thladon se helai crane han lak thak chu boi thak don boxia ril ru lo ha view mai ni ke niang duang phei chu tiang vel chu nia hei a indoor nge ni stadium iti mayang indoor hall tura hi a chung po ki sang khop maya asum sen so poi hau tak thamang tirin theya helai ko panglung rem ringot ta po hian nuai tel tam tak akal liamarin omni pujem sayan khongain sum hian zat vel nge ni seng turain in ruak man in khoi suma tanga in siam nge ni le he tennis court siam na turatan hian in NLCPR atangin nuai zali samni paruk kan huwa chu nikum September thavel atang khan na hi kan tana ti chuan contractor tan hen areng nu na din thar aizol kha apoina nia mai ro chu en kol tak tak hi ai construction ho hian anen kol hian na po thakhat viewing kan sia heta hian in hei kan huang hian
tennis court indoor te tin outdoor te le administrative building te da tu mani bokani anh ti ka nge zo thei in be sei le nia hei ana hi an thok thawi wan tho thei china hi chuan kan tluan chuan in tun financial year chung te chuan kan thok zo thuak mai anga le alo mo me kumin chung in an zo thei em o ti chu ngai thua tham tak atlinga ole eng pon di sela hei nan thok cha khop mai tiang hian sports ti ma son na tan rural poimo tak tak lunglei le a chevela hian sarkar in mun tam taka adina nia hei voina hian kan fang chuak vek man lowang mun kualai mai in zia chu saka enge poimo in ti kan tia kan ho tu te mun kuwa zet mai an ziak chu kamaro chu awai tlo chu cha kom te reng nen ti hian anai vai le kan mu phak chin te tiang khan kan han tlo khol zelania eng poni se hei ni la sanga kan la tlo zel photanga mun dang kan kal le photang he building lian pui mai he Chan Mari Indoor Stadium manti ania Lunglei Chan Mari veng cholam pangper a hian a omani saklai me kania PWD nan sakani he sport infrastructure chonom tak mai atling do na a building po alian in a moi nai thama PWD ina an sak me kani an nuai hi asang thakhop maya azau boka anwai zong hi parking lot atan ro manania ti chuan hei dian kan han lut phei me kania anwai hi thenin rong an la noi mol boka he motor po an lo pak nem khop mai chaklama hian enga moza than paka ti chuan anwai hian hei motor tlang phei thei ania so lampanga son kongpui tlang phei zela kongpui chunga he building hian satlang pup mai ni ti chuan khi rong an lo noi mol boka helai hian thilin tar oma in bi lok teng helai hian he an Chan Mari Indoor Stadium anti hi tlema detail deuh lekin an lo ziaka hei hi asang son amount he noi zali somko paruk sing khale sang kwa ania chuan date of start an saktan hun hi January ni sompanga sang ni sompanga nia azo hun turatanan ti hi August ni somthum pakha sang ni somparukania maro chu an pel ta de leka hi Ministry of Donor atanga poisan mu atanga an sakani ti chuan eng poni se hi chu nuai mai nia achung lama kan chowanga yang chuan a hol chung in bi kwal ve hrim te ang hi thalai te sports lama kan mason zel na turatana Mizoram sarkar ina theitop chua puacha mek te zinga indoor stadium hall thatak mai hela hian tuna hen sak mek ania Lunglei Chan Mari Indoor Stadium anti top mai ni hela hian corridor phei herul maya chunglama po hen la chho zel thei ani hi chhoko zel phot mai teng hela man chhoko zel lila hela hi chung zol tak chu ni ta ni zau thakhop mai hela hian hei stage zau pui mai ta hian a om duai maya a ton tona hian gallery a om boka a chung hi a sang thawiu boka hela hian pui pun na mun tur infiam na mun tur hela hmuna hian enge ni dan tum che ti te kha kan thre che lo herong an la noi mol ani ani he puare sa ani pularam sang kolni ania Lunglei Chan Mari veng branch wa mea secretary ania chuan LDSC ani he assistant secretary ani bok chutiang taka khotlang ta na mi tangkai chu nia hei in supervise deuti na mi supervise chuang lova tuna hian in hei hela in ron kal don ti ka khiat pialam panga le tin kan pu ten puwana wazui ta che solom panga zobok lam pang te to don sia ta khanin chin chang an hrelo deuh pal te thila om thei
ta cả tin duy tur chơi cái rồng cái này hết cái lồng hạc chơi em khơi mình lồng muộc tí na đi lồng muộc chơi này anh đi thắc chứ Ivan ti lawmawm em ti chuan hei hi multi purpose tur nge ni ha big dewa handuan big dewa handuan hi chuan in basketball court le badminton court pathum hi atirte tanga drawing dana chuan in chu tiang tura ru man chu nia chuan helai stage shrim shrim hi table tennis board pathum dana tura tan khanin ru man ni in kan ria ke manin a board hall board ina kan lo erel dana kha chuan ole chu tiang vel tur chu ni man tangkan tum na sakhop mai chuan hei helai poi zau ni table tennis handa don chuan in nge ni board thum chu leng hal maya ti chuan hei helai a ground hi a tual zol hi heti zong hi chuan basketball court khaleng hal mai ni hei adung zong hi chuan zau khop maya tin chu ti rual chuan heti zonga man don chuan heti zonga han man don chuan in badminton court kha pathum chu leng vele hal maya chu tiang chuan tangkai takin he hall hi man an tumania hei a finishing an be chho me kan nia hun rei lo te a helai hall hi hon tur ani anga chu tiang chuan Mizoram sarkar in hetiang hian thalai te ma khonga in thei top chen na thoka heng te hi man tangkai turani da mai turani lova amang tangkai tu tur thalai te khan hei challenge ngai la tangkai takin mang ila mason phanan mang ila ti kha kan han rol telve ni seleng po ni sela hei mason na rural poimo tak avoina kan tlo nuala kan tlo kim vek seng lovang kan ti kha an ziak tlar thlan hem hang reng khop maya maro chu poimo zual deu nia kan khiat te khoyan la hian han fan kual char kan tumania mun tam tak kan tlo to a tuna hian mabak eng mozat kan la neya mun dang kan kal le photang lunglei chan mari veng atangin kan thei wanga rang chal kon pelin zobo ka kan lut phea ti chuan helai mun a hian Mizoram State Sports Academy antimaya sports complex mun pui Mizoram a chuan hei alian hi a om lovang hantia alian ber turani chutiang chu Mizoram sarkar in lobo sai mup mai lo nia he kan hunglama hian an lai zol tuai maya a ko po sang khop mai khilama khian a ko lama khian gallery pui tham tak ta khian siam turala ni dona ti chuan hela hian football ground te omanga tin hockey playground te po omanga tennis court hi chu indoor la man da don khating khan shooting range te omanga tiang chuan martial arts kan ti contact sports lampang zong ang chi kha akim vek bok dona chu tiang chuan thil chi hrang helai hmuna hian sports lam thil poimo khada khom vek an tumania item hrang thol thakin kan leng don ani hetia kan en mai pialama hian solama sona la kual phaya amun hi zau khop mai ti chuan a chung tlang lama khian khi heta tang chuan ngo chunga ani deuh mai ome inding kan hua king te khi girls hostel turte boys hostel turte chu tiang chuan an lo sapai thup to alo nia helai mun hi kun rei tak atang to khan contractorin asang na an thoka amaro chu changzo nan tin contractor te pon han thlau de rong ni na langa tiang chuan tun tuma hian an contractor hianin hemi tuna khoi lai mek hianin a khoi chak khop mai an tia hei kan han zot vela englaya tlom ngai pol khoi tu te pon chung an lom tia ten lo soi mol mai ni ani ron che thi chuan in hei pop maya mun ma hi ti hianin bei zung mai ni an ti ha achunga bei sena sang takan ne ni chutiang chuan heng lai hian in infrastructure lian tham sports lama mizoten ma kan son theina turtan rural lian tham tak mai sarkarin alo bot sayania hei fan tham matlinga amun ma hi reilo te han soi zo mai tan au yom chuwang chuan hela hian reilo lek om kan anin huam ania maro chu hei khua hi ati koi maya tiron tho vu maya ringan battery te lo dai to box si lawa tiang chuan mobile phone te kan tang ko pa hei program kan la nei ta zela report kan la bo sai chho zel ani he pukelal thanjama ania pujama hi un tarpania helai contract na thok mek tu hi ania
ti china han ka soi to a chunga hen an lom khop maya helai lunglei le a thevela sports association rang te chunga hen an lom tak zetani kha kan soi non le duwa ti chuanin pujam hetilai helai nai lampanga hi football ground turem ni angting ni a om dan tur vela hi min han fil pot ta che helai a nai lampang hi football ground ania hawa pia sak hok ground ania chuan so ta kan sak mek so indoor stadium lian lutuk mai tur ania helai pavilion gallery football ho poina an en theina tur football khel ho en theina tur ania chuan helai a hian track kan theina tur te po kan siam don ania chuan hetilai a hian volleyball court ti te badminton court ti te om so don ani helai kan sak vel kan boi pui mek kan than ti mup mai ni estimate amount hi a sang via ve estimate amount hi atira chuan nuai sang khat zasari somruk ania tuna kan han pho chana hian nuai sang khat le za somnga vel ani ti chuan ang ti khuna zo thei tura ngein bei sei le kumai zat nge ni khoyang January ni som pastari khan bulkan han chan le atira an lo ti deu nel nuala chuan December thahi chon fulfill zo thei kan han tumani thei patu pin kumin December hon fram thei kan tuma kan chang hle ni eng pon ni se a hon thei rim han puacha puitlin phot kha tha ti chuan a development a kha kal zel thei tura ngai tele kumai mu chat kha ti khana develop thei tura ngai taila ti chuan eng pon ni se da hian kan thang theianga amun ma thlir phei zelin ti eng mo ta hian amuna luzil hian helai ground hi azawa mun ma zawa ni antia chuan khi ta tlang lama khen kan chowanga hilaya hostel tur girls hostel te boys hostel te no channel nual to chung chu kan thiranga chu mi pa chuan saklama tang khian kan thir let haleang